Vakcinacija protiv osipkog uvedena 1971 roku, keď še davala jedna doza. Druga doza dodata 90 rokoch prešloho viku. To ti, kotri dostali ljem jednu dozu, častočno zašticeni, a to ti, co dostali obidva dozi, zašticeni 99%, hvarel dr. Srđan Janković, imunolog na Univerzitetnej dzecinskej kliniki u Tiršovej. Poneže vše častejše osipki dostavaju osobi, kotri maju veca jak 30 roki i medicinski robotniki, nakladaše pitanje potrebi vakcinacije odrasnutih. Po pravilniku poteraše vakcinovali dzeci po 14 roki, teraz po 18 roki, keď som informovaní. Medzi tým vakcinacija odrasnutih možljiva, až keď še prehlaše opasnost, kotra vymáha takú miru, a to organizacijne pitanje, začim za teraz išće njet potrebi. Ohrabruje fakt, že u školskim возрасту visoki procent vakcinovanih dzecoh, ali u Beogradu i Nišu niski procent vakcinovanih dzecoh u preškolskim возрасту. Dr. Janković naglaša, že velike číslo rodičoh má opravdani strah od alergologijne reakcije na prisustvo biljčkoh u vakcinoh. Imunologove nahlašuju, že njet opasnosti keď slovo o slabih formoh alergiji. Pri češih fajtoh alergiji vakcinacija še zaprovadzuje u konsultaciji s alergologom. Dr. Janković nahlašuje, že osipki opasni, ali že še vakcinacija zvekšuje, a dovjerije do vakcinoh vraca.